ojek kan? Mamang ojek ojek. Ke mana? Biasa. Naik. Main kan di sini ya. Mereka kayu naik. Belok belok. Anjing, dia penumpang gak goblok tinggal tuh. Mana yang ngerem temani ulah Turun video we. Sabaraha? 10.000. Anjing duit nanti eueuh bisa dianjuk lah. Ya, lamun duit numpang tadi cerita ulah naik ojek. Poho Anjing aing keur mau can menang penumpang. siga teh mau Nganjuk duit aing. balik.